pakalang mana tuh? Pakalang di ini mana kayak ini video one ke welcome back lo ate lahai video customer fan sabwa for dure ti tipe di welcome back ya di lason lo non sita me lason jalo jo ase pinya sin man ke apo sabo chitan bun prapo mane non se horm che nam bom lang mase di lan ko ne kamunai je fan por chilong da tilo sinon next bang ke pini bang la so sin le chitan bona ha dana to abe sin yo thai pin helmet che nam long le right lo tapi monai pun bom nang pun bom paklang pun bom yang di map lo yo mesin nang ke helmet asin no masih nang tum tami chini thai po ba chini de thai po helmet asin no mang bang ke nang le lo jo chini ma kada we dami chini lo di là mouth long hay đi là helmet long hay lỗ gai pan này xong long hay đi số horm lo lại nó horm bang cái ni unboxing alo horm cái ni lang lap lo tapi na tum pan baklang kai lang mati di pose ni nampak lang kon unboxing yang dah ini lang lap lo sami nang tum pan nampak lang kon terus ko nó horm bang cái xong bang cái là nó kali dong deh, dalam ngamen pin ini pot ternyata lagi lebih dah tuh ke, oh labang ke lah mobile long logai pun ada di, nama ke DJI tuh ho GoPro tuh ho beda lagi yo, dan lain lo bisi ke kalau gaji hormon lo mau long, untuk yang pun tuh, hormon bani untuk yang pun tuh. Sorry. Jadi, kalau kayak mau jadi, ada seorang bang dia, ada lo guiding semua jadi, gitu lah. Ada vitamin C juga. non sina bang ke la mobile ga na re cái munai tangan le jo nang tum sampai thek long lo bang ke apa ji ko bunda le yo la ya ba ko da da ma di इनको लगा को जो बस senang ke dry jadi pante nama ke dry fasin lang
Ternyata belo. Ini by testing na deh. Asik. Halo belo. Nanti next video log kita ulang kini video ke lepas hello. Nanti next video bang kita nak kenali version apa kelangan ko. Oke, next video long kita ulang deh honte. Demi tak nih.